Taramatoi suba Manipur Legislative Assembly ki ahan session gani suba taka ki mifamda ngasi Manipur Goods and Service Tax Bill lisni taratret pass taukre. Manipur su paktak na wall environment de pangthokli isa dagi hauraga environment pu yokhatuna lunanang thamsi haina Chief Minister na miyam ga lunana wasak lokre. Larabagi Pankagi Makada Lebium Palabanupi Singda Lemne LPG connection Piga Doriba Pradhan Mantri Ujwala Yojana Manipur su Haudokre. Food Safety Department alone Tinkraba Hidak Managi Potok Sing Dukan Masama Sung Asoba Singda Yonba Tinkre. Amasung RBI Infana Sinduna Chayola Chupna Satagadoriba Financial Illiteracy Week Governor Dr. Nazma Abdullah Haudokre. Mayamu Kurumzari Adoni Ambribas Impact News ni Aitakalam Siam Kanan Housing Pungza Si Pabagi Marba Powsing Miam the Pizari. Manipur Legislative Assembly Nangasi Sataki Bamifamda House na Manipur Goods and Services Tax Bill Snitararet passed Okre. Bill passed on bagi khana balaram daida pakum ningthina pidi haibu wahauda ngayak sarangna badi thoki taramati suba Manipur Legislative Assembly gi ahan session gi ngasi aroba numita Deputy Minister na oibeta natana Finance puriba yumnam Joy Kumana the Manipur Goods and Services Tax Bill Snitararet asi khanana ba masung pass taunana ba house the pukhatki ba bill asi khanana bada Opposition के MLA तरेट मक्की माइकई दगी डॉक्यूमेंट खरा थमलगा बिल असिबु हाथु पास तोबु यारोय खरा खनने नखिसी बिल असिगी कानब करिनु हाइबन सिंगबा वाफम कया पुखतकी Opposition के MLA P ब्रोजेंद्रोना मणिपुर असि कंज्यूमर स्टेट ओइबनिना बिल असि स्टेट असिगा तायोनम ओइगने लाइरब कंज्यूमर सिंगदा डबल टैक्स तिंगने स्टेट गवर्नमेंट इनकम लाक्लबसु मियाम द वागने हाइबु वाफम थमके MLA Suresh Kumar Okram Amasung Mega Sandrana State Asida Good Services Tax ki matangda train tawrab official sing lerbara Manipurda tax regime masina kayamna kanagani haibani sing projection labara haibu wafam galunana highway sing dal illegal tax lauriba asina potsai gi mamal hengan gani haibu wafam su pukatki MLA ke Ranjitna ngari amasung soibum gi sada manga tax launi haribasi lawandaba Amasung MLA Joy Kishanna GST na mamal lepkrabadi handloom sector da awaba mayuk nagani GST Council gi review toba tangai fadi hain house wafam kaya thamki Finance Minister gi phampari ba Joy Kumana mahaki obu wafam thamdringai mangoinana BJP da yaur kharba Congress ki MLA Y Sur Sandrana GST gi matang da lebak pumana khanaduna lakibani highway de illegal tax lauri basi GST ga mari lenade masidi law and order ga mari lenai Lebak Pumbada Tokai ba tax mayamama Laurambadu Toktuna Kwaidi Apabamadi Irai Laiba tax Makal Amani Haina Billadu was support Tauke MLAP Saranasu tax reformacy Lakwana financial growth Lakan Hebu Wafamsu Tamki Opposition gi Maike de Makoi Oiba Wafam Tamkrabamatunda Finance Minister Joy Kumana Mahagi Wafam Tamnaduna GST Lakli Haiduna tax Hengat Kadabalite GST haibasi one nation one tax ni GST Council na port segi mamal lepkadaba nate port puthokli basing na port ki mamal lepkadaba ni haiki GST asi consumer singda kanaba pinabagi miyeng thamba tax makhalamani ngari sungnaba Fabonga soibongi tax asi chada mangada hantarakpani handloom and textile gisu karimata waningai oide potsai puthokle bamioi amana chahi amada lupa laktara yongna sel tan mangamdrabadi GST da register tawdrasu yaiba wafam su Joy Kumana thamke Finance Minister gi wafam taraba matungda opposition MLA singna GST na central government ta ani thokna kanagani potsai puthokpana tax hantaba aduga consumer singna tax piba haibasi awaba mai nagani haiba wafam thamke Opposition MLA Joy Kishanamadi Makhatana One Nation One Tax Oirabadi Potsegi MRP Manhangani Haina Tazaba Piu Haina Yetke Opposition MLA Singna Makhatana Wapam Pukatkiba Adugi Pakumoina Finance Minister Joy Kumana GST Gi Matangda Kanaba Sida Karagyan Tadaba Yaure GST Gi Matangda Assembly Gi Members Sing the GST Asi Karino Kangnanaba Semin Aba Pangthokiba Aduga Opposition gi MLA amata lakide maduda laklamnabadi khara khangadabani haiki Joy Kumana Makata na GST na income kaya yama hengal kadage haibadugi matangda kana thijile haiki
कांग्रेस के एमएलए नसीना फाइनेंस मिनिस्टर ने इनकम प्रोजेक्शन खंगद्रबदे जीएसटी की मतंगदा खनबगी कानद्रे खनदना पास अदुम तौरसी हाइकी नसीगी वाफम अदु ताबदा हाउस के लीडर ओरिबा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हवलक्तुना इनकम प्रोजेक्शन खंगे हाइबा नते कन्न थिजिल्ली खनरी हाइबनि हाइकी बिरेन मखा तारदुना सही अमदा गवर्नमेंट असिदा लुपा कोटी सामिया खई कागनि हाइना पानरी फाबोंगा अमदी सोयबमगी मतंगदा जीएसटी काउंसिल टैक्स लौबिगनु हाइबनि अदबो नेशन की ओइबनिना यादबनि अदबो टैक्स चादा तारानि थोइ लोरम अदु मंगादा हंदखिबनि हाइबो वाफम थमखि खनन बलुरब मतुंगदा बिल पास तौबगी मतंगदा फाइनेंस मिनिस्टरना बिल पास तौनना मुप तौदुना पास तौगे तौई हाइबगी मतंगदा ऑपोजिशन की एमएलए सिंग हक ngangnaki tungda finance minister joy kumar bill adu pass tawnana pukhalaki house ki speaker wariba y kemsan house ki members singna pukhalliba bill asi pass tawbada yarabar hain hangki house ki members singna ayaba pibadagi speaker na bill adu pass tawri hain lauthoki speaker na makhata na khanaba agenda leitrabanina taramathai suba manipur legislative assembly gi ahan session gi ani suba tangka ki mifam yaithok le haina lauthoki State के थाक दंग से World Environment Day के थरम पांगथोक्रे अखोई इसा इसा दगे हौरगा environment योखतुना लुना नाना थमसे हाबो वाखलोंदा चीफ मिनिस्टर ना मियाम ग लुनेना लुहेनबगी वसक लौक्रे लुनेना ख्वारबन कैथिल लेदिबा पोट योलिबा सिंगदा जर्दा अमदि खैनी योनबिरेगनु हाइना चीफ मिनिस्टर नोंगथोमम बिरेना अपील तौखि ngasi MJ Avenue da Department of Mahot Environment Mudamadi IMC the Sindhan State ke thakta connecting people to nature haiba wakhalonda World Environment Day ke tharmadu pangthokibani ngasi ke tharmadu da segregation at source haibadi mapangyuba phatahaudi amadi mahimana yauba phatahaudi tongan hafnanaba higok masu masung asama masu gi dustbin thambagi campaign su ngasi ke tharmadu semester na haudoki Thauromadu ko mari lenana lamhang tumhangda mapan thoksin bagi thong lehan danabagi panamda Manipurda lairiba municipal council singi oiba sangdamnabada makomathang taraba singda manamathom singsu yenthoki loinana blooming Manipurda lairiba lai thabagi khongjang ama sangsetliba asigi matangda puthokpa documentary film amasu release tauki amasung MZ Motors na sponsor tauduna Manipur pumbada usar releasing gi mathakta thabagi campaign su chief minister na lamthaki ngasi thoromadu ko mari lenana chief minister na haikibada mausana aikoi miyoibada kaidonungda tangduna leite adubu aikoi miyoibana hingnana ba honabada mausada tangduna lei maramasina mausaba aikoina ngak senu leiba mathau tai haiki ngasi thorom adogi khudong chaba laudana chief minister na Manipur gi mafam kayada yu sumbagi chanabi lariba asi ningtena yokhatlaga mapalamda thadokpa yana ba honari masida miyam gi apam pamda mon adum Maram Shana PBU Hainasu appeal tauki. 2,40,000 family within 3 years free gas connection. Bharat Sarkar ki kuthanga Manipur Sarkar anoba Sarkar se mayamda nupi singi imung manung kana ba phangala me. Masida kari semlo we uyan bagi singi lamde am hane effective hoye. Uyala yala singi kari sin dali ba mayam problem am se masi apai protect lo ngam me. Kaini zara ni thaba green investments increase. Kaini zara yon bibato. Yoron. Go Green Manipur High Wakalonda BJP Yuba Mosa Manipur Pradesh Sinduna World Environment Day Tharum ngasi pangthokre. Khongjomwa Memorial Complex da laiba Kheba Singhi akoibada Raj Sabha ki MP su oriba BJP Manipur Pradesh ki President Khetrimiyam Babanandana Singduna usar kaya su thakre. ngasi usar kaya thabagi thoromaduda BJP ki thaumi singamade tongan mami kaya na saruya ke World Environment Day ki thorom gamari lenana BJP Yuba Mosa Manipur Pradesh na sinduna tongan ba district ki mapam tarita su usar kaya thake World Environment Day hairaga khoina environment khaktagi nataba ngasi luribdi malem sireisida environment ahong balak padagi prithvi si kyam kuina exist tawgidoino haibigi question am lakpa environment global warming gumba ozone layer the effect or gumba suma mayam sena prithvi si kyam sangni hingini haibagi akibagi question am lakpuduna ngasi World Environment Day adu ki matik maru hoiba haidagi akiba phawri basi iramani dani terrorist adu atopa mana global warming sina miyoiba khunaida achoba chekthen pi aduna khoi global warming thingnabi damakta malengi oina ainga sakhal kahendana rukta
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯄꯥꯜ ꯋꯥꯄꯥꯟ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗꯤ ꯒꯣ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯁꯤꯗ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟꯁꯤ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯣꯟꯃꯦꯟꯕꯨ ꯌꯣꯛꯈꯠꯄ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯒꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕ World Environment Day ga mari lenana Khedrigaon Assembly constituency ki manung sana laiba Kongpal Porapat Second Road ki akoibada usar kaya su thakre tharamasi Bharatiya Janata Yuva Mosa Manipur Pradesh na Sindhana Eastern Youths Constructive Association gi sanglen gi akoibada usar singadu thakibani ngasi tharumaduda sar yakiba Khedrigaon Assembly constituency ki MLA Nakpam Indrajit na sahi kunthra gi mamang da oiramba ainga sagi phibamga hauji oreba phibamgi marakta chauna ahoma lakliba sigi haurakphamdi uwa paktaknana yanthatpa sinane uwa paktaknana yanthatpa sina akoibagi phibamda ahoma kaya purakpada natana tongan ba natural calamities kaya thokpadagi saurabagi lambi ne miyamna upambi ama yanthatpa matamda usar pambi ani thajin biduna afaba clean environment ama oidana bahona minisi haina mahangna appeal tauke ngasike tharamadda BJYMMP gi vice president M Barisu Saruyaki 1973 dagi hokdokuna ngasi budu chatharaga lai ngasi kwaina mayamna khangnaraba numini ado khoina maina mayamda message pijening maji akhoi gi hana leramba phibam dagi hojiksi ainga saji khera khenarakwa aduna akoina koi mayam chakhot meraga no sarkar lakpajida umang gannabai damakta u yanthalagaju ama yanthalpada ani hum thajanbagi wakalonje laktuna koi mayam afaba sarkar am oiduna tangdu leitana amtang weather ji phanaba mayam puna hona mina ji habisini aina mayam da pil tawjeri jinga sigi wena Yaskul Assembly constituency ki manung san laiba wangkhai mayum leraki akoibada so usar kaya thakre Kendra Sig MLS Oriba Parliamentary Secretary Finance Ts Saita Bartanelu Singduna Laikai Aduda Laiba Community Hall ki akoiba singda usar singadu thakibani Ithing Sendra da so Forest Department Senduna Thang Assembly constituency ki MLA T Robindro PDS Yaminelu Singduna Ithing Sendra ki akoibada usar kaya thakre Thoramaduda Arvan Range West ki Range Forest Officer Ts Lokendro Lunena Thang Ithing ki praja kaya susar yake Taubul dasu Loktak Development Authority ki makhada Taubul Youth Development Association Global Science Club Khoijumanamas Conservation of Natural and Cultivation of Science ka puna kusam naduna Yanggoi Ningthau Community Hall da World Environment Day tharum pangthoke Kaibul dasu Environmental Social Reformation and Sangai Protection Forum na sinduna Kaibul gi akoibada Plastic Free ONC amadi Sangai kansi haiduna Kaibul amadi thanga gi school singa puna kusam naduna Sagram awangdagi hauduna IB Kaibul Lamjau Fauba Mahirui Kayana release ke Bishnupur gi Kiyama Sanglin dasu Manipur Pollution Control Board na sinduna World Environment Day tharum pangthoki loinana PhD Bishnupur Head Office dasu Mafamadug Executive Engineer Gokul Sandran lu singduna magi staff singa loinana Department Sik akoibada usar kaya thaduna Environment Day gi tharum pangthoki matam chadar nong ching chuba flood ising chaw yam thole myam se koi thanga ken se ki pik khaba thang ke se hauraga malem se ko ju ketang thau ya ba ko gi environment su save to no hona bada malem su save to no hona bada koi thang ken de ki su ko ko ya ko yam pul laga yam chaw na ngam ju su achau ba su am de bi ko su ya bangam ba ying je gi habi kan The World Social Forum Manipur na susinduna Connecting People to Nature haiba themda ngasi Manipur Press Club ta World Environment Day ki tharum pangthoki tharumaduda atuba mitungnen oina saru yakiba World Social Forum Manipur gi chairman Comrade L Sotin Kumar na haikibada malemasi da leriba miyoiba aikhoina isagi kananabagi damakta uwa kaya yanthatpa asina malemgi ising nungsit ki phibamda sauna ohoma lakle mausage khal asibo kalaunabagi damakta aikhoina uwa thaduna malem asibu asangma malem ama ohenna bahona minisi haike ngasige tharumaduda Manipur University ke Professor Dr. Singlen Maishnam Trade Union Leader CITU Manipur ki Comrade K.S. Santam Manipur Tourism Development Society ke Chairman Y. Iboyama Madi Hana ki Minister K.S. Jibonsu Saruyake ngasigi malem asida prakriti na pirakpa resource punamak asi senjau paibagi niti na maruoina potlom punamak lut tokibadagi ekhoigi ising nungsit ki phibam da sathina ahom kaya mayok narakpa global warming gi yam khudong thiba live phim kya sing asida World Environment Day si khwaidagi maruoiba numit ama oirare ngasigi sumba oireiba malem gi khudong thina oirba phibam kya sing asi
कोहनबगीदमक महौसागी खलसिंग आगस थमनबगीदमक मालेमगी लेबाक पुनमकना अकनबा मियें कया थमनरप तंजा अमनि मालेम की अकोइबगी फिबम की निमित कक्सिंगदसु पांगथोके निमित असि अलायंस फॉर डेवलपमेंट अल्टरनेटिव मणिपुर अमसुंग ट्राइब ए डिवेटिंग सोसाइटी कक्सिंगनस डिविजनल सोसाइटी के खुसमनदुना अंगन सिंह इको पार्क ता पांगथोकिबनी थौरम अदुगी मनुंग सन्ना क्लास 1 दगी 10 फाबगी मनुंग लेबा महिरुई सिंह ओइबा लायकप सांगदमना बगलुनेना अंगन सिंह अकोइबा कयादा उसार कया थाके थौरम अदुदा कक्सिंग की डीसी याउना मसुंगनाय मियोइ सिंह मफम अदुगी मियोइ सिंह अमसुंग महिरुई कयाना सरुयाके सरुक याकिबा वांगलोई सिंगना महिरुई सिंगद उवा यांथतपना अकोइबगी फिबमदा काहेल्ली ताकपा वाफम कयासु फोंदोकी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की सरगम ओइना ग्रीन रिवोल्यूशनरी सोसाइटी मणिपुर अमसुंग थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल अनि सिंदुना थौबाल कैथेल फाउदन चलिबा नेशनल हाईवे नंबर 102 की रोड मेडियन सिंगदा उसार कया थाखरे उ थाबादर खांबो असम कंस्टिट्युएंसी एमएलए अमसुंग ग्रीन रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की फाउंडर चेयरमैन ओरिबा ओ सुरेश कुमार एलियस केनेडी थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन टी श्यामो अतैल काउंसिलर सिंह ग्रीन रिवोल्यूशनरी सोसाइटी के वॉलंटियर सिंह सुसर याके थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल के कैंपस तसु वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का मरी लेना एमएलए सुरेश कुमार सिंहदुना एनवायरनमेंट कन्सी हाइबगी सिग्नेचर कैंपेन अमसु पांगथोके कैंपेन असुग मरी लेना वांगांगबदा एमएलए सुरेश कुमारना ग्रीन रिवोल्यूशनरी सोसाइटी मणिपुर सही मंगा असिद उसार लाख अहुमेन थाखरे हंदक सही असिदा उसार लिसिंग अनिदगी मरी फाव थानब पांदम थमि हाइके उ थाबगी थौरमसी थौबाल डीसी कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट असुगी डिप्यूटी कमिश्नर एल नबकिशो अमसुंग थौबाल म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन टेसी अमोनल सिंगदना पांगथोके एमएनपी प्लस मणिपुर थौबाल डिस्ट्रिक्ट ब्रांच सिंदना ngasi तांगजेंगी सिंगदसु उसार कया थाखरे डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स अलायंस मणिपुर देसाम अमसुंग ओरिएंटल कॉलेज स्टूडेंट यूनियन सिंदुना ngasi तागिल पात लैबा कॉलेज असिगी कैंपस ता वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थौरम पांगथोकरे मौसागी खल काइथरकपदगी कन्ननब अमत ngairaba थौदांगदी इंग्लिश चमापल हुमद्रा मरीदा यूनाइटेड नेशंस सिंधुना मालेंगी थाक अहानबोइना यूनाइटेड स्टेट्स दा ओनली वन आर्ट हाइब थीमदा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे थौरमसी पांगथोकिबने नमिन अदुदगी सही खुदिंग जुन मंगाबो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हाइना मियामना पालन तौनरे हंदक सही सिगी ओइना कनेक्टिंग पीपल टू नेचर हाइब थीमदा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे थौरमसी पांगथोकनरे मणिपुर तोान तोान इन्वायरमेंट की लेबाक लेहाउद काइथलक्पा हेल्थ हजार्ड थोलक्पा इन्वायरमेंटल हजार्ड थोलक्पा सुगुम्ब मयामसिंग असि येंगा स्टेट गवर्नमेंट हौजिक हौजिक सिनरीबा प्लास्टिक पॉलिथीन प्लास्टिक के तोान बटल सिनरीबा पोथोक खुदिमक एकोई स्टेट गवर्नमेंट अकक्नब वारेप अमा लौरगा प्लास्टिक थिंगनबगी पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट सेंबिनब अपील तौजरी लोइनना देसामनसु मणिपुर मयामगा लोइनना हौजिक सिनरीबा प्लास्टिक सिगी महुत्ता मतम खरगी मतुंगदा लेबाक लेहाउद तुमजबा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सिननबगी कैंपेन अमखक्सु मणिपुर मयामदा हौदोकपग लोइनना एनवायरनमेंट कन्नबी खोंगथांग असि पाइखत मिनरगनी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की निमित असिदा मियोइबना अकोइबगी फिबम अमसुंग मौसा कन्ननब वासकप मतम ओरि हाइना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फोंदोखरे अमरोमदा अखोइना लेरिबा प्लानेट असि कन्ननब मियामना अंगम होनरसि हाइना एनवायरनमेंट मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन हाइख्रे निमित असि कमारी लेनना केरला गवर्नमेंट सिंदना पाकसना उथाबगी थौरमसु पांगथोकी हौज मतंग साइदा ब्रेक मतंग लौजगे मणिपुर में मालेंगे तोंगान तोंगान में ई पाउ संगल ने खोई ब्रेक तक यामने थुना जरके इंपैक्ट न्यूज़ पो मेंग ता दलाइबो ब्रेक के मतुंगदा तरान ओक्सरी मखाता ब पाउ म्याम द पिजरी लाइबगी पंखै मखाता लेबा युम पालम नुपि सिंगदा कानब पिगदोरिबा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ngasi मणिपुर की ओइन हौदोखरे पैलेस कंपाउंड लेबा सिटी कन्वेंशन द पांगथोकिबा थरम अदुगा मरि लेनना नुपि कयादा एलपीजी गैस सिलेंडर सिंयाथोके लोइनना गैस कनेक्शन पीके ngasi थरम अदुदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंगथोम बीरेन दोना की मिनिस्टर स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जोयकुमार वर्क्स मिनिस्टर टेस बिसोजित सीएफ अमसुंग पीडी मिनिस्टर कराम श्याम एजुकेशन मिनिस्टर थोक्सम राधेश्याम एमपी एमसी मेरीकॉम केएस बमानंदा डॉक्टर थोक्सम मैना थांगसो बाइटे मणिपुर लेंगा की काउंसिल मिनिस्टर सिंह मियोय क्या सरुक याके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अखंड मियंगी मखादा पाइखतलिबा अनोब स्कीम असिना लेबाक असिदा लेरिबा युम्बीरेम्बी क्रोर मंगादा कानब पीनब पांदम थमले ngasi थौरम अदुगा मरि लेनना थौरम अदुदा सरुक याबा लाखिबा मीडिया पर्सन सिंह याउना मियोय कया मफम निंगथिना सिल लांगदबना खुदोंग सादबा कयादि माइउनहनके मियोय कया अमा फमफम लेतबा मपान लेतबदगी मपान लेनकी अमदी कया अमना हनबा याउनकी एजेंसिंगना कंज्यूमर्स दिक पैसा लोबिगनो वाजरबा ममा साबा हेक नुपी एबसे इमानी खोगी
Heck, I quite was Sansar, the Potona Honor for the Miron, but the Gamma Bark, Paduna Miro, Matung, Anang, Unare, Anang, where Matunga Sanang, sound of Walk with Sour Matunga Samu, Nintino, with the Ima, Nupi, as the old woman said, Ima, when they could expect any put over the Mobu Bevard over the Naked. Matuki, the Mogi, the Prime Minister Modi, the Yale schemes. So this elected government, and that again, recall what Prime Minister Modi said, हम सरकार चलाने नहीं आए, हम देश चलाने आए हैं. Regardless of whether we come back or not, that is for the people to judge. The remonetization may be a hard decision, but people have stood by us. If our honesty, our commitment, our sincerity appeals to them, they will stand by us. And therefore, this Ujjwala Yojana is a symbolic, the first of its kind, the unique of its kind, and I am glad that Manipur is going to spearhead it in the entire Northeast. Food Safety Department na loan na tingkra hidak managi potok sing dukan masa sing asobo sing da yon ba tingkre yon ba tingba na tana dukan sing yolam ba hidak managi potok sing yauna morelom dagi posilakpa sana thakna bagi potsai kaya fagat kre Manipur lengan lamda masida hidak managi polam sing yon ba yaroi hai kraba matungda Food Safety Department na ngasi so hidak managi potok yon ba singi matakta akan ba drive sathaki Medical Directorate ke Food Consultant yauba Food Safety Department official singna Imphal Jiri Lambigi Kaithel Manmidagi Uripok Phabagi Mafam Singda Laidiba Dukan Singda Hidak Managi Pothok Sing Yuan Barahaiduna Sek Tauke Sek Taubaduda Yolam Hidak Managi Pothok Singda Natana Morilum Dagi Pusilakpa Chana Thanabagi Polam Kayaso Phagat Ke Sathagiba Drive Aduda Saruyakiba Food Safety Enforcement Wing Imphal Westki Designated Officer Y Cites ina Hidak Mana Karbar Tau Singi Matakta Drive Satharambadagi Hauzikti Retail Wina Yuanba Singi Matakta Drive Satabahore Hidak Managi Potok Maru Oiba Lambi Singi Mapalda Family Batukan Singda Natana Lerak Kulakta Lediba Dukan Masa Singda Su Yuanba Yararoi Ngasigi Drive Ta Hidak Mana Yolama Dukan Singi Matakta Warning Piramki Kariguma Ain gi oiba ating maleraba hidak managi pothok sing yolam batheng narabadi ain gi oiba khongthang lakhatuna sahi ahum dagi tara fawbada jelat lainabagi masak amang oigani hainasu akan wafam thamke State asida tobacco free zone oina naba totally tobacco free zone oina bagi namata akoida akan ba instruction along with the home department ga loina na tie up to nazaraga akoi makhata na food safety na ngasi angam ba thakta tobacco product se thingbai khongjan se leptuna sangchali nongna phagat pa singasina case file to bo hore koi commissioner case thaga khre jail le thamba yaw bo provision jauna case file to khre akoi praja mayam da akoi na message am pining madi masi haksang suninga orba cancer form to bongamba sinja ase akoi ge jara khaini mathak poching ase am da sabi raganu amadi yoliba mi singna su masi karbara se to na ba tobiro Reserve Bank of India Imphal Sidna Sayola Subna Sathagadoriba Financial Literacy Week Nasidagi Manipur Governor Dr. Nazma Haftulan Haudokre Financial Literacy Program gi sargam oina state asigi miyamda capacity building program su bank singna paikat piu haina governor na appeal tauke Simerong da laiba hotel class grand da pangthokiba thoram aduga mari lenana governor Nazma Haftulan hai Reserve Bank of India gi miyang makada miyambo financial security amasung stability lehenaba pangtholeba financial literacy program asina state asde laiba miyamda kanab oigane adubo internet ki matengna computer amasung smartphone gi kuthangda miyamna bank ki oiba thabak thoram sing tawba matamda thengnariba khodong shadaba kaya asigi matangda bank official singna miyamda ningthina khanganba mathau tare State asida lalolitik yauna sel thungi oiba thabak thoram singda nupi singi thaudang yama chawbana bank singna literacy week asida nupi sing yawhanba tangai fadre bank singna literacy program gi sarkam oina miyam the capacity building state asigi ladiba resource sing ase sijnaba yanana ba thabak paikat piu haina so governor Dr. Nazma Haftulan appeal tauke ngasigi thoram aduga mari lenana governor na RVI gi financial awareness messages ki booklet amaso phongdoke Navat Regional Office Imphal gi General Manager PN Pravin Kumar RVI Imphal gi Chief General Manager T Haujal yauna tongan ba bank official sing nga sigi tharamaduda sarya ke RVI gi Financial Literacy Week asi tha sigi mapan phawa sathagadabani If you can also join hands with some experts, some horticulturists, some agriculturists to help you in capacity building of these people while you are giving them loan or giving them information about the loan and financial support, let them also know where to use this money.
Because until and unless their capacities are built and they know where they can use this money, how they can earn a better living, what will be the benefit of it? Uripog Basaspati Maning Laikai the Laiba Swaram Laki Piariamadi Mahaki Masanopi Monica Halambagi Matanga Ngarang Infal Western Club Uripog Kumantem Laikaina Mifama Pang Tokre Haina Sirulaba the Kangalakli Lunana Mifamaduda Tamtiba Mihan Asibu Chataram Liba Kongman Tabam Hitler Masung Mahaki Imumanung Uripog Kumantem Laikaida Lahandaba Hitlerbu Matik Saba Serak Pibamadi Civil Society Organization Sing Nalora Warifta IWC na Sawat Bahaina Lemnaki Haina Sirula Cinema Katari Pangnung gang rape thaudo ki matang da Juvenile Justice Board Infal East ki proceeding asan mirai nai haidana wakani fam sathakre panbayai sayusugi April tang tarambarida pangnung da nupi anibu minung silaitana mioi taretna nupi oibigi ikai khunaba mangan ki bani thaudo asida sena ba mioi taret ki manungda amadi sajwa jail da lerabasu mioi taruk juvenile oi haidana observation home da thamlaki bani loinana observation home da laidiba makoi taruk ke certificate singda samam naba leibadagi Ossification test taunanaba gang rape asigi mayokta sem kiba core committee na JJV Infal East taksinuna lakibani core committee against the faknung gang rape na sinuna kaisam laikai community hall da pang thokiba mifam madrasar yakiba committee asigi member Thampi Khongsaina mioi tarukmak ossification tawbagi mahuta mioi amakak test asi taunanaba board asina baratik pikiba yaningde Police ki maikay dagi fawba miyoy taruk asigi ossification tawbinaba magistrate prayer tawkrabasu ngasi fawba thabakta onthoktan laibasi laibak thibani nakalamuramda semester nong thom birena thaba matamda magistrate khodimakta fast track court amam hingalalagani hanglagani haina ngarang lauthokiba laikrabani fast track court asina mafung fana function tawbangam labadi lamdam asigi nupi singi mathakta thokliba hingsa gi oiba thawdu wathok singi masing hantahan batanatana athuma matamda justice purakpa ngamgadoribani police na su investigation tawba matamda masidi ossification gi darkar lei haina JJB da su prayer tawkhrabani prayer tawkhibaduda akoi gi JJB na su honor tawbidre na haina lawjagani observation home da leiriba nupa macha taruk to gi ossification tawbiu haibani adubu JJB na verdict tarakpada ossification se nupa ama khata gi tari verdict se police na certificate puthoga already adult ni haina proof tawkhraba nupa amaduda ossification verdict se tahibani maduda akoi na juvenile Justice Board ta pen de darkar ta da mi amada ossification test taw haibasi maram charibra Kairawa Assembly constituency ge hanagi MLA Karam Thamarjit na manung matam sadan laikhidabada ol kyam gai nupi sakhat thaurang lupna sirolamada awaba phongdorkli loinana lamdamadum gi sakhat thaurang gi thabak tharum kayada Karam Thamarjit na lauramba thaudang basu singthaki Infal East ki manung san laiba model school singi thak sankraba wangkhai high school gi pot sai sakhangdaba singna amangata thokalamle thodok asi ngase school asigi oja singa masung student union gi of kanglai park sukna thengnarakibani school asigi office ki ka gi thong thugaidana ka manung da laiba se sang kaya sakhaidan leram ki hairi thodok asigi matangda suki thaumi el surasna phongdorpada school asigi saukida laitabana maram oraga asiga thodok asi sathabani hairi maramadana mailaba authority na thama tamda miyeng sangbiduna school asigi saukidarama Tharak Trifaba Suki Thomi Singna School asi ngak selagani hairi ngasi gi problem sidagi maru eraga aikoina chawkida tharak ti phawdi student union nu kanglai pak shop ki site gi sigi school asi sangani chawkida orani athum matamda hantaki class 6 kariba session asi howdingai mamangda your hariba jaga ase sembi gadamni kaigum sembi da taragadi school mamangda position holder puthokraba school asi da model school mo bi masang thum kem yawnda ba habsa student union nu kanglai pak yam laibak thibane ba sana laiwang myang usu ne yam laibak thibane takki laiba session gi mamangda building asi yam thuna repairing to bigadamni Rims Road ki akoibada hangliba pharmacy singda akomlup kanglai pak amadi employees pharmacy association ngasi nongtil drive sathakre drive asida pharmacy ayamana pharmacist pass tawdaba mioi singda hida yolalamba license pai daba yauna pharmacy sumna phamnamdaba kaya thengnakre hariba pharmacy singasina param kai na hida langtak yolamagi damakte action lakulagani hainasu akomlup ki working president case Chandramani na phongdoki Department su tha amagi mamang da masi inspection ma chat kare hai stay da yamna matik cha daba storage laitaba nungsa mangan fujalakwa matam da hidak sing da nungsa mangal na pura kan da sin na ba ya daba dugum na ba hidak mayam ma khoi thengnai masi
मतौ करमना तौरिबनो हाइबिसु अखोई गवर्नमेंट की माय डिपार्टमेंट की माइकैदा अखोई क्वेश्चन अमा हंगजनिंगे अदो मसी अथुब मतमदा मियेंग चंगबिरगा अखोई गवर्नमेंट सु मियेंग चंगबियु अदुगा मरी लेनबा खुदिंगमंगना अथुब मतमदा फार्मेसी सिंग से मतिक चाबा फार्मेसी मो उहेनसेबा मफम सी अखोई कोमलुबम सुंग पोंगी माइकैदगी थमजरी Manipur Fire Service Department की इंटरव्यू बाबा बोसी तौखरबा पोस्ट Manipur मरी की DPC की रिजल्ट Manipur Department सिंग अथवा मतमदा हाइदोकनबा All Manipur Fire Service Candidates and Guardians Association ना जेरोलामदा अपील तौरखले वांगोई इस्लामिक कंस्टिट्युएंसी की मनुंगसन लैरिबा समरू हाई स्कूल की हेडमिस्ट्रेस यावना पुन ओजा तरुक ट्रांसफर तौबिनबा मदी स्कूल असिगी मांगथरलिबा फिबम कयाबो यंगसिनबिनबा दाबीदा स्कूल असिगी माहिरुसिंगना ngasi एजुकेशन मिनिस्टर अमसुंग कंस्टिट्युएंसी असिगी एमएलए की मितम सिंह मई थाब यावना स्कूल असिगी ए ब्लॉक अमदी हेडमिस्ट्रेस की का सोलोन सिंदुना खोंजंग संगसिनख्रे क्लास बॉयकॉट तौदना संगसिनगिबा खोंजंग अदुदा मतिक सादरब ओजा स्कूल असिदा लेबे यारोय सिनगा खुद का मानदबा मिनिस्टर फम थादो स्कूल की थबक थरमदा पॉलिटिक्स तौबिगनु ट्रांसफर थाखरब ओजा स्कूल असिदा संगलकप यारोय हाइबन सिंह खोलाव कयासु लाउदना माइरु सिंगदना खोंजंग संगसिनखिबनी थवाल कैथेल सही कुन हेना लाइसेंस पाइदुना कैथेल फमलखिबी मियोय मंगाबो थवाल म्युनिसिपल काउंसिल की सियापासनना पोट योनबा थिंगबिरे हाइना पेनदबा फोंदोरखले ngasinutil manba press club ta pawmising unabamada thawal bazar ki vendor license card holder Mazidana Fondorapada, Thawal Bazar के नौ नसाबा मार्केट सेट के सिट नंबर 1, 2, 3, 4 अमसुंग 5 ता फमलिबी लाइसेंस नंबर 7980, 81, 82 अमसुंग 83 पाइरिबी थौबाल कैबुंगदगी मजिदा हमीदा आलम रिना अमसुंग सहीनाबो हौजा थौबाल म्युनिसिपल की सियापासन ओरिबा टीएस श्यामोना मफम मदुदा पोट योनबा यारोय हाइना थिंगबिरखिबनि हाइरि मार्केट सेट अदुगी मथक थंगबा सरुकता पुन्ना कैथेल फंबी मियोय तरेतनी मियोय तरेत अदुगी मनुंगदा अनि अमना तानथोक्त्रगा मखोय मंगाबुना पोट योनबा यारोय हाइना तानथोकपा थमोय सोकना पेनदबा फोंदोखि मखोय बकरी मरमगिदमक तानथोकलिबा नमसुंग तानथोकपदा मफम अदुदा फमलिबी मियोय पुनमक तानथोक्त्रिबा करिगिनो हाइनसु सियापासन हांगनादुना मरममता पिरखिदि हाइनसु पेनदबा वा फोंदोखि हिरमसिग मरि लेनना माउट की मिनिस्टर टी श्याम कुमार से थादुना खंगनबसु लैख्रे अदबो सियापासन करिगुंबा करसुना सुंगदना तुमिना लैसिनबा यानिंगदे मखोय ओइबा पोटफम फमम अमा अथवा मतमदा पिबिनाबा Mailaba Singi Puning Sing Silhanasu Fondoki. Cat Pine a Pine Koji Tan Bire. At the time you take Carigino, I could cat Pine a Pine, I could hum, see how got low sat lona talici. I could my pum cried a pum haikanda, my pum Kang Den Hoi, Satlonoi Pamasida Sunya, Roy, Chorok the Pamgera, Karai, the Pamgera Sacro, Sitani Moina man, High Chicoida. Kaitian Sita, I could Pambayaro and a Siapasana Tan Birici, Carigino. अखोई मुस्लिम फंबा यादे हाइबगी मवंग द मानाय खुरा तौरेबा अतोपदि अमता तानदेबा अखोई मंगा सितने बतालिछि लालुल्फ अनि की मरकता खुद थोकनमनि हाइबा थौदोकता लालुल्फ अमगे कैडर अम सिरे इम्पैक्ट न्यूज़ न फमा पावमगी मतुंगिना थौदोक असि ngarang नमिदांग पुंग 10 मखाइ ताबा मतमदा नोने डिस्ट्रिक्ट के मनुंग सनबा खौपुम पुलिस स्टेशन न कोनबा गाइजियालोन खुल द थोकिबने पावसि की मतुंगिना खुद थोकनबदन इनेसेंट के अमसुंग 2.5 GR 2/5 GR अनि के मरकता थोकिबनि हाइरे थौदोक अदुद लैखिद्रबा केदर अदुदे नोने डिस्ट्रिक्ट की एल खुलेंदगी एनेसन के सेल्फ स्टाइल मेजो गाय थांगलुंग थाइमै सै कुंथ्रामदय अपोकपा काराम स्विनी लैखिद्रबा थावलुंगी लाइबक्ता नोमेमरु मा पाले थबाक्ता अनि अमसुंग पुक्ता नोमेमरु अमा पानबगी दाफम सिंग लेरमे थौदो थोफमदगी M16 राइफल्स अमा काप यारिबा मरु तरामाथोय अमसुंग मोबाइल हैंडसेट अमा फंखि हाइरे लैखिद्रबा थांगलुंगी हक्सांग से नुंथिल जेनिम्सदा पोस्टमार्टम लोरबा मतुंगदा मागी इमुंग मनुंगी मियोसिंगदा शिनख्रे निमित खरिनी की ममांग द सुखिब नोनमरम ओइरगा साइकुलम सुखुद्रापम कंस्टिट्युएंसी की मरकत लैबा इकोम संग सदो यंखुमान खुल समनहलिबा सस्पेंशन ब्रिज इसाउन सेंथकिबदगी मियाम अवाबा माय उनरिबा सिकोकनदबा मतम खरगी सिजिननबा उगी हि अमा मनिपुर लैंगा न तेंगमांग पिख्रे तेंगमांग पिबा सिग मरि लेनना पावमी कामु अमना थोंग असिगी फिबम यंगलुबदा थोंगी पिला निंखाइबदगी यानदन लेरमखे फिबम साद लेरेबा थोंग असिदा मफम अदुगी खुंजा सिंगना थावाई खुबाकता हाफ्तना चतुक चसिन तोरमसु थेंगदरके हिरमसिगी मतंग द पीस एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी खुंद्रापम अमसुंग साइकुल असेंबली कंस्टिट्युएंसी की जनरल सेक्रेटरी ओ सरसचंद्रन हाइकिबदा इरिल तुरेलगी मथक्त लैरिबा थोंग असि सै कुनमंगारोंगी ममांग द साखिबने सै खरगी ममांग द रिपेयरिंग तौखिबनतना ngasi फावबा माइनब अथॉरिटीना अमसुंग लोकल एमएलए सिंगना हन्ना यंगबिदबदगी फिबम असि लाखिबने लाइबक थिबदी थासगी अमद इशाउना सेंथबदगी थोंग असि तत्खे सेरक असिदा
Manipur laingakna miyamgi awaba ubiduna ugi hi ama tengbang pirakpasi nungai ikaw amasung sadu yengkhuman khul yauna kun tararomgi oina suspension thong asina maru oiba lifeline oribani maramaduna hariba thong asi athuma matamda matam kharagi oina sijinanaba semjin biyu loinana anova RCC bridge amasu sabiyu haike amarada thong asina yaraktaba matamda miyamna satpa yananaba phibam sadraba pukaw dolai thabi lambi asisu athuma matamda semjin biyu haina appeal tawrakli Chief Minister na gim poktak matungina poktak pibirak tana ikhoina hi ema ikhoi phangjaduna asugma hi esi khunja sing sinabagi damak sinajaba seida Chief Minister bo haningai tana ikhoina PDC gi maikei degi thagsabaga loirana thagsari amasung phaba thabak kya matungda tawir ko oisano yam phatre gari chapa yade aduna gari chapa yaraga de khoi thoidongna waroi dabane aduna yare gai di ana ye yaradi si haji kamai lani somda chasiara lambi lai khom thokuni chapa yade aduna yaraga di yam thuna semhanjaninge Osiwa Wangbulda Imphal Turelgi Launambal Ningkhaiduna Mayang Imphal Bengun Akoibada Yum Kaikaya Isingna Thumjinduna Relief Camp ta Sangjafam Laudun Leriba Miyoi Kayada Manipur Muslim Welfare Organization Seng Bek Taramanga Asathau Thumamasung Sana Thanba Polam Kaya Tengbangoni Yanthokre Haina Organization Asik Jolaman Hairakli Lunena Mayang Imphal Assembly Constituency MLS Oriba Parliamentary Secretary Education Kongkham Ravindrona Isingisawa Siga Marilenana Lauriba Thawdang Busu Thagapa Phongdor Pagalunena Bafamadugi Akoibada Laina Tina Kayadagi Ngak Nanaba Section Taurang Sings Lokat Pinaba Appeal Taurakli National Sports University Sanga Sagani Haiduna Lausin Kraba YTV Kunau Lakolda Sports University Saroidabo Urabadi Lausin Kiba Laufam Singado Lau Mapuda Sinabiru Haina 44 YTV Lokon Land Donors Association Fongdorakli Ngasinong Tilman Press Club the Palms Unabamada Lub Asuga Secretary Kaisam Manihar na Fongdorapada Mahamadu Sports University Sarabadi Manipur Miyamgi Apapa Oigani Kanduna YTV Kunau Lokol Gi Lopu Singna Taramna Oktuna Sports University Sanabagi Damak Lam Katoki Bane Piki Balofam Singaduso local MLA Gi Kotangda direct versus Oina Ahoma Malda Loki Bani Hairi Sports University Sanabagi Damapun Eka Samri Rom Gi Lofam Sing Lausin Kraba Matungda Marinaba official Singna Karilai Haiba Wafam Amata Fawada Hangladri Hainasu Pianaba Fongdoki Atopa Maram Amagidamak Lampi Kibanate YTV Local Sports University Sadrabadi Atopa Project Amata Paikatpaya Suyaroi Haiki Sports University Gidamak Donate Taukiba Lamgi Mapu Singda Kandisanamata Yaudan Lausan Kibalam Atoba Matamda Handokadaban Hainasu Appeal Taurakli Nungaibu Pau Kiam Tabiam Laga Hojiti Punamak Chup Lupsala Lake Pasida Lamna Migi Kuta Lake Aduga Koina Kanjar and Sport University Aduso Hojiti Mami Samna Yamatam Lake Reva Maramaduna Hojiti Equi Len Dona Sing Sekedova Hojiti Pikaba Lamsing Adu the Wakal Santi Masagi Masuki Asale Mapuna Makto Tabak Taudaba Lomising Webanina Haiva Lamsing say I could Kuta Handok Piro Aduga Equi Mangduna Tadan later by plan policy long vision Mayam se Mang Lady Base fulfill Tonui Damakta Tamakta Equi Hajabasi considered to be you. Lalibas Nipan Dagi Tara Faba Sanzo Secondary School Silong Megalia the Pangtokadariba Kunipan Suba Nestan Taekwondo Champions Siblisni Taratari Yagadaba Manipu Taekwondo Team Hayang Infal Taduk Lagani Association of Taekwondo Martial Arts Sindana Pangtokadariba Taekwondo Championship Sida Manipudagi Nupi Sanari Mapan Yauna Puna Sanaroi Kumapana different weight category Singda Sar Yagani Hari Humpurjay Suba Sar Susan Singh KCSI CBA Memorial Likam Knockout Open Kang Tournament Singthang Lainami Kang Association Nambol Mai Pakre Manipur Kang Association Giming Makada Singjamai Kang Kuda Sindana Singjamai Namara Pom Laikai the Laiba Singjamai Kang Sangdangasi Sanakiba Kang Tournament Sigi Manga Sabalik Mets Amada Singthang Lainami Kang Association Nambolna Nabul Mapal Kang Kutpo Panjal Tara Taruk Tara Marida Maitipa PK Kang Kutaran 20 Yadana Me Thagi Kuntra de Sataba Hokiba Kang Tournament Sigi Taruk Suba Lek Mets Amada LSK Wangwayamadi Hawk Wabagai Anina Thas Ginipanda Lamba Tondaragani Imphal District Level Under 17 Girls Sovato Mukhazi Football Tournament Poro Kongjin High School Final Sankre Football Tournament Sigi Ngasi Sanakiba Mets Amada Poro Kongjin High School Ginipimasa Sanaroi and Priyanka na Mets Ginipan Yankayum do Yamasung Yankayum do Suba Minutes Sing the Panjal Ani Aduga PS Sana Thokpi na Mets ki Yankay Suba Minute Panjal Amaka Sanduna Irilbung High School ba Panjal Ahum Sinoda Maitiba Piki Bagalina Satriba Football Tournament Sige Final Sangam Kibane Ngasi Komalapak Artificial Tough Ground Sanakiba Mets Sig Hautopaki Thoram Aduda Imphal District ki DYASO
S Nirmalata Devi, Yas Department of Senior Atleticos S Som Sandra Amadi Lamdam Asigi Masnara Muke and Yaki. Saturday football tournament is the final da Poro Kongjin High School Amadi Andro High School Anina Hayeng Kumala Parkman Stadium da Lambata Unaragani. Manipur na kunitoy suba National Sena Women Football Championship ki winner ubangam kre. All India Football Federation gi makada Punjab Football Association sinduna Pagawarada metara mangari satarliba football tournament championship asigi ngasi sana ki ba final match aduda Manipur team na Railways team bo panjal ahum amada maitiba piramlaga satarliba football championship asigi winner ubangam ki bane match asida Manipur gi sanaroi NG Bala na match ke kunmatoi amasong marhumatoi suba minute singda panjal ani aduga Dangmai Grace na yang mga suba minute panjal amaga sanduna panjal ahum san ki bane championship asida runner sapta kraba Railways team gi amatangara ba panjal aduna kavita na match ki yang the suba minute san kibani championship asida obm amasung CS Kailani anina Manipur team gi coach amasung manager gi thaudang loriba football tournament asida India gi tongan tongar ba mafam sing de lakpa team kuntarukna sarya ki hauzi arobada moriba pamana pizari Taramate suba Manipur Legislative Assembly gi ahan ba session gi ani suba tangka gi mifamda ngasi Manipur Goods and Services Tax Bill sing taratoret pass away Manipur so paknak na wall environment degi thorom pang thokre isai sa dagi hauraga environment yokatuna luna na thamsi haina chief minister na miyam ga luna na was lokre laribagi pangkhagi makhada laiba yum palamun pi singda lemna LPG connection pigadoriba pradhan mantri ujwala yojana Manipur sungasi haudokre Food Safety Department na loan na thingkraba idak managi potok sing dukan masa asobasan yolba thingkre Amasung RBI Infal Sinana Sayola Masubna Satagadaba Financial Literacy Week Governor Dr. Nasma Haptulan Hautukre.